lalela ukuthi lenzani yazi libheka ini ukhozi yazi ukuthi inyoni ebhekana nelanga and the more ibhekana nelanga ukhanisho wena ungabheka ilanga the more ibhekana nelanga it's the more division ngesingisi but an eagle is the only bird that's able to perceive or look at the sun S-U-N the sun they need to throw it up we've got two sun we have the S-U-N and we have the S-O-N Jesus Christ beyakutshele-ke sengithandayo yazi ukhozi besebenza ngifuna ukutshela isecret la ngiyavala lalelani ukhozi nalibona ukuthi abantwana bayeza lithwele yasilenzani alihambi liye clinic olotshela udoctor lithi doctor niki injection ngiyapreventa ngifuna ukwenza i-abortion ukhozi aliyenzi la ikhozi alihambi lala around nangizwa amantombazana alihambi lenzeni yasenzani lokhozi lokhozi nalibona ukuthi abantwana bayavela yasenzani yowakhidleke yazi ngani ngamanyeva ngani amanyeva ahlaba bese lofuna imvu noma unogwaja limbulale bese thatha loboya unogwaja nemvu lakuthi ukubulala lifake loboya phakathi kwaledleke lalela labantwana nabasalwa bazalwe endaweni ekhaya kumnandi kunoboya endlini marabas nabadla bayanona lalela lokhozi libanika inyama kuphela badla ini inyama and nabanona loboya kuyaphasa bese kuvela lamanyeva lalela besifumama uthatha lokhozi abakhiphe edlekeni athathe ledleke umama sidabule asenze ledleke amanye amagama labantwana bathi mama aseselakhaya indaba ubakhipha ku-comfort zone yazi nakayitete lapho yenzani umama athathe labantwana akuhambe nabo lephezulu aphaphe nabo abayeke lephakathi esibhakabhakeni lalela abakwazi ukenzani anginizwa abakwazi ukenzani anginizwa abakwazi ukenzani lalela nakabayekele umama lalela umama babukele bhekani wenzani umama uyababukela labantwana bangashaya phasi bayenzani bangabetha bathi mama nabayehla bathi mama umama vulela amaphiko wawo i-Old Testament nani ne-New Testament